thir tu lengai thatu te chibai ka bu ka chu Premier League game week nu nung bera Manchester City an chak zo lo line Arsenal lamero an chaka an mani khelmual Emirates Stadium a Sydney fine Everton an nea point thum lutak an lo chuak ane hein khela hian Victor Gyökeres le Max Dowman de chon goal khat ve an khunga heng goal ni te hi hun top lam minute somriat pakwana le injury time 90+7 alut te ani anin draw mai nga ti ngai tuana chuan alo om mana amaro chu Arsenal lamin atop an khar tha hei hian champion chaka an tui hal zia champion tura an rilru apau khotok zia champion zedik tak an ron chua ani English roll thar Max Dowman tan chuan zan special le chin chiatlak tak ani a chan chu Premier League history goal khung thei nau pangber ani wangani kumsom paruk le ni somsari pali chawlo pa hian Everton laka injury time 90+7 minute goal a khunga record thar duam tak asiamani champion touring Gunners din mun a thata hle season kalmeka league game somthum pakhat khel toin point somsari an hlo chuak to an mani nei bertu Manchester City ain point kwazetin an sang falto ane Miguel Arteta now the hian tun season league a voi somni pakhat nena an changa voi sari an king puite nen anin ne to ka voi thum chi an tlom bokane anel puiber Manchester City an tol thuk laya nena an lo chang hi Gunners tan chon thillom tak ani hei hian title race bo ruak po avodai do in arin oma pressure claim zokin an machon thei pha don ani amain kalo sei to thina tun season chu Arsenal lo champion tur hanrin mai tur hianom tlat lo ani champion lai Liverpool an noi Manchester City ni se Pep Guardiola nuaya an tlak niam lai indin thar le tura ma an lak mek lai ani world champion Chelsea ni se be se na sang tak an laka nei chi alani lova Michael Carrick no Manchester United ronzia chovio ma se season chonulam ani to ti thei atlem to ne Tottenham Hotspur te pei chu relegate hlom khopin an oma an laka be se na da san chi ani lo hrimani chu wang Mikel Arteta nuaya kumtam lo tal ho to kumtam lo in ta thriam to player te po an khel dan te an du dan te in chiang mai in man mai an ni goalkeeper defense midfield le forward thlengin Arsenal hian chak lo na lai an nei om ka shelova set piece ani se an hlom ma an son chu wangin he Arsenal team lo hi chu champion tur hanrin hi an om tat lo ani Gunners League game sari khel tur an laneya Manchester City aya game khara khel tam zok le Manchester City khelmual Etihad Stadium la leng lut tur an ni amaro chu hei hian an champion na kong adal zovin arin omlova champion tur hian an din mun thatle ni Premier League Arsenal mabak pasari te hi lo entaila home Bournemouth antumanga Manchester City away ani chumin nuwa Newcastle home Fulham home West Ham away Burnley home Aston Villa away te ani hetiang hi ani kan muang hen Manchester City ti lo khichu fixtures har salua tia soitur kha om lem lova ke chuan Arsenal champion na chansi 90% vela ka da min mak to ne tin ti zong hian soitai la Arsenal hian champion an phu velom male voitam awan duai zoka an tanga patnina an ni fo wangin mitam takin teusenal tin an ka fo an fiam thina ni Arsenal hi an van duai thin khop maya season thum chung zet a zone in patnina an ni no moi choi lo tok vel chi hian season an pang thin ani season masa sang ni somni padi tanga somni panga Liverpool an cham tum khan Arsenal hi patnina an ni point somsari pali an hlo chuak ani season masale sang ni somni pathum tanga somni palia Manchester City an cham tum khan Arsenal hi point somriat pakwanen patnina an ni le bokani tin khami ma chia sang ni somni pani tanga somni pathuma Manchester City an cham tum khan Arsenal hi patnina tho an ni hemi season hian point somriat pali an hlo chuak ani
sang ni somni pahni tanga somni pathum season kha kan lo en let ani chuan Arsenal kha aran leinat om khopa table chung bera ni zani somli pariat zet mai hun an manga ama ero chu an champion zo lo ani kha Premier League history a season kha chunga table a marhuai reiber ama ero chu champion zo lo record ani ta ne chu tiang khop chuan he Arsenal team hi an no van duai to thina chu wang chuan tun season z chu an champion hi keimi mal takin ka du sak em ani thilkal dan en hian tun season chu adan adang ta do don ni te poina langa Gunners fans te hian next season ti to lovin champion an ti to ka beisaya akan shia voi tam a van duai zo ka an changa mi te nui zat ron an ni a amaro chu beila beinon ro ti zong zong nun pui tu kha an ni mewa an van duai reng big don lo ani ti hi alang chhochan zelani tin kan soitel du pakhat chu Arsenal hian tun season a elpui tu tha an nei lo em ni o ti theitur ani a chan chu aran che sual zo po hian Manchester City hian an nei hlei theiklat lova anin kar ti zim na hun tha Manchester City hian an mangtang kai tok lova an bo pel thin ani hun masalama te kan thria Jurgen Klopp hun lai kha lo ngei to le taula title race mu nom tak le ngei nom tak ani thin ani sang ni somni pakhat atanga somni pahni season a Manchester City an cham tum khan point som ko pathum an hlo chuaka tam takani pahni na Liverpool khan point som ko pahni an hlo chuak be thungani chu ngai tu tawla point som ko pahni hlo chuaka han cham lo mai chu amakani anat thak ngoyang kha khan title race bo ruak puizia le team pahni te anin elzia no moi choi a har sat zia kha ti chiangani khatiang title race bo ruak pui ta khatun season a chon hmu tur a om lova a thleng lem lova ani na taka chon consistent taka kal team poi an om mu mal lo ani chu wang Arsenal ta nen hun tha ain her chuak nia ka ngaya Arsenal hi team thatak an ni pialama elpui tu tha an nei tok lo lai hi an van nei na lai chunin ka hreta ne history chui kir lok taila Arsenal in Premier League an choi nun ber tum kha sang ni pathuma tanga sang ni pali season kha ani Thierry Henry te Patrick Vieira te Sol Campbell te hun lai kha ani alo rei ta wang hle maya tuna hai kum som ni pani zet nuwa Premier League choi le turin din mun thataka anding mek ani ani na taka chon an phu ve an phu an choi ni ngat chuan fans dang tam tak point an lom pui karingani tikhan Premier League lam chulo da thataila Arsenal hi an quadruple thengem ti lai hi zona mek ani English top flight league ka hian eng team ma an la quadruple theilova chu chuan har sat tur zia kha ati fia in ka shia team ro pui sangha zakwa som kwa pariat atanga kwa Manchester United le sangni somni pahni tanga somni pathum Manchester City tekha English team zinga treble lo chuak thei om chun anni meu pokhan quadruple season khat chunga no moi pali hi chuan lo chuak thei big lo ne chu van Arsenal tan po hian a haradona amaro chu thei lo kha chu om chuang lova Gunners si soi tong khan Premier League an din mun a tha point kwa la ya fal to in champion tura rin kaiber anni EFL Carabao Cup lamani se final anin hlang kai to Manchester City ne no moi anin chu don ani tun naya Manchester City form lo zia le chet sual ngun zia ngai to in Arsenal lamhirin kai zok anni lo theilova amaro chu game ani soithiam harani Manchester City anni da hniam thei anni lova final boruak lo tem photo game lian le poimo che thei mai anni chu wang da hniam ngot thei khan ni big lo ni amaro chu ka soitum ber chu an tun din mun en hian Arsenal churin kai zok anni e ti mai kha ani tin FA Cup lamani se quarter final anin hlang kai to an ma chon tur hi Southampton anni in khel danga Liverpool le Manchester City te anin ma chhat dona chung te ngai tu chon Arsenal ma ba khi a tharem rem khop mai
Champions League lamani se round of 16 an khel mek boka round of 16 first leg ka khwal muala Leverkusen nen sikhatin anin ne to ka second leg hi Emirates Stadium a khel tur ani don wangin Mikel Arteta nautatan quarter final luna chance acha ani second leg a hian home advantage an nei dona hei hi tangkai tak an man thiam an chhor thiam apoi mo don ani tichuan UCL 3 hilo en taula Arsenal in Leverkusen hi an paltlang ani chuan semi-final a Sporting emo Bodo Glimt emo an machon dona team dangte mabak en chuan Arsenal mabak hi fu rem tak ani a an fixtures en hian semi-final rim anam ngal thuak ani chuwang Arsenal kaldan le an mabak te en hian ro pui taka season an khar arin oma quadruple po lo chuak thei hial khop an ni tila aswal om love ama ro chu ke mi mal takin quadruple em chu an hlo chhuwa karing lova no moi pani khat nena season an khar chu ring het bura ama ro chu no moi pali em chu ka bei sei pui lo ani achan chu season top lam alone her chuak anga engkim mai kha knockout match final tukhiala poimo anivek donani chuta tak chuan voi ni khat che chual zo kha apoi thui thei em a voi ni khat che chual zo kha no moi hlo theina ani ngal to thin ani chuwang he Arsenal team hi team thatak nin season ro pui tak an hmang tura ngai ma ila quadruple em an hlo chhuai ro ka bei sei lo ni Arsenal hian Premier League ba ka quadruple an hlo chuak thei ngem ti kha comment section a in lo soidon nia leti khan tun tumatan chuan kan du tok le phot mai nga kan video te tha india beng war thak in ti ni chuan lo like kula kan channel hi no subscribe bok don nia thir tu le ngai thatu te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soye hun man nuam vekole